Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Koila mafia tum lang kili anordong nang chip for pinang chipusi lang mili bidia sing tokbi arong arada tumpen ke hang pedupon. Kinam tang ning kan ko an pen lone lang mili bidia sing tokbi arong arada tum hidi sai chutiki bom pensi hemarit chipang reng ibom lo. Bonta non koila mafia tum abang hidi lang ki ponadong ki or piche ka jok hidi sai chutiki long ledalo. Lasi pravjen pen koila mafia tum dong ke or pithiba pot nang chi phorpi nang ji pusi ke hang pedupon lason si lang mili bidia sing tokbi arong arada tum pen ke dam tang aning kana hut hi decide to tiki bom pen si hemrit chipang reng ibom lo la pen irrigation pen lang teng pon pisi lang adong long pen lang long pon bom lo bon ta non koila mafia tum abang hi di lang ke pon adong ke or piche ka jok hi decide to tiki long ledalo lasi pravjen pen koila mafia tum dong ke or pithiba pot nang chi phorpi nang ji pusi ke hang pedu pot lapen koila mafia tum lang adong nang ke or pilap apot nang chi phorpi serak nang ji kali pulote lang mili bidia sing tokbi arong ara thor pak pen nang chi song ji puta rong ara da tum pen ning ji pot lasi non nili tum lang mili bidia sing tokbi arong arat he decide to tiki long ledet ake sungalong Singhason constituency EM mate MP Amor Singh Tisu nang rabdun vek thapota rongara da tumpen kachuningri pedopon news text asini lige MP sar non keman bom MP sar Amor Singh Tisu along le siklem bom asini kan ke thom an bagloni di kam klem bom denom tanin tum theklong prong lo ngram chai lo asimina kalbhar dakta heno daklo la koila bang so supply tum nang phangho pila ba ni chipunai noi puta iltung chipu hai he bang bonai ta bonai ne pusi dam bom bang bom lo asi nilihin bang chuning ri bang ke hok lo tima mo taro sang ho ning ya teng si ani om ke chunang ko ji MP sar ta bang khuli non ini noi pusi bang ke nam duna long le lata kona lak nei bang ke war sa me ni liklem pi dekhe lo pangram chai lo non nani to media tum da theklong prong lo asi irrigation na lang ge abe palam gali men kenela mokha ta irrigation department bana chuning rilo je alang litum ta duty nang jiklem te pin kenel ta pangram chai aprang yem sar ke do yem sar irrigation department ki claim hoson kal jat tonda thaglong prong no media tum ta kenelan engram lab dak lab lo alang tu ihut ta bang be dak mafia tum ko sontong ke claim ne koila mafia tum ko son claim ne chinin de pin alang ni tum ta noi kalbhar ko son bhari border paklu thip ko son li tum rong so thai pola nang ji CB pen si pakloji dak da kalbhar da min kalbhar yem sara long le long si nona teng thip lo abi det lo kalbhar sinon nali tum media sar na chin lo asi diri chuning ri par lo ye koila ke claim tum ta lapugali alang tum de leke reng kali rat lang milia rat di subaya rat dak ahi di kapurian kom se kom uthoro ghor bak do area si aswalang pen si pudam si ho lang mili ho inanda leji ho chomna tok lo la irrigation na lang pen sai ke chutiki ahi di kado ka chiri kon do ikji chiri koi malake all over padang te lake 20 hectare bak deji tela rongkaan si la so irrigation di subai area lo lake ekdom di subai ho la dolo ching terang hai moyadar area an lo lake tangdila bangso irrigation lang ito ya tuar bon check pen irrigation department nang chilang abilang thegonong le nande dak chukidar tawe mante mane khlasi tawe mane langi cheka bang tawe lo pupang ram chai melu aprang yem sar do hudang ke ramsing rong pi poinu do amang tenang chelat wa labang no ritiar elo mine bokulia sorde ador so labang ke chirang ber labang ke na bang ke duty chiklem non bang ke kumatong khlasi lo ne mande kumatong chukidar ne ingha man heno lab lo kal bharam da heno jok talang bang we tangte nali tum la bangso sai kichu tiki aphan lang pada mi phana drain bonik check lo lasi jasamet penal tum uthot lang helong mi phan irrigation department la pen koila ki claim tum phana li tum pilo chini rat pen chi saunang ko rat pen thur the padang inu bahini bet ke chiplang the laki athema bang ta tangka ke tum si claim koila tum ta age rat ja kong ke padang ke laki un edeji ben sarkar ja kong bang sirak mun chanang po asi MP sar phana chuning re di cream lo je ami thangalong lita do rat along lita do asi ason pangram chai ke chetherak me road side ke ni tum khitio ka so pindak chokti chopio so pindak bang yong si claim noi padang de claim po bang yong claim nang ei pada claim pangram chai nang de pangram chai po
cái là năng lực tụm là nó là coi làm mafia tụm phan bang cái năng lực tụm bang là tuar bang là cái nẻo bang này smart pivek năng lực năng lực tụm hiên tụm bang cái hàng pon ni tuma ke la son lo rat pen hedi non ni tum lang milia rat jepar jupo ni tamang cepeng po la pugali kumarli puji than po rong asa long ta dak sorkari amra ta do ja ta do nili ong apok lo nili hopok lo sorkari amra da bijasing tok bi pu langli phanta ko ke thanam delang he tamia ko ateng aku amang tamne la bang pharma sor ta bang mandori wal bang chikuri channel la soda train lang tekang lo road ta dolo kalvar ta dolo same kalvar henola pe joni je lang bang dekhelo manglima anli abi pudang di kosan khiti choklem po solam te ke dam tang an kan da nang ni tum khiti bang choklem abelo pangram chalu ke sar jo thelong lo bo pola hen da son puri lap lo kan kon de pola ni kan thom lo ni ke men pu si war det po nim pu he mp sar phan ching kilong ten nim pu si war det po la mp sar along le at dung sikar jap lo la kuru thepo lo bang da lak ka nam along le tu mat ke tu bp ko ke hen dak ni pan se ji mal he asi chok che de ji asi disobaya rat men si nili ke chuning relo asi hola so kal bhat heno sar jo hola puta langdam mun non ni to nung lo ata kai ke aku ke langdam hun kita men non ke langdam de non iltum langdam sine APHLC Hamren Town Area Committee atum pen amit hanga sai hem along pherang kya mai kang nipon jakhong poni phai pho arni APHLC Hamren Town Area Committee atum pen Hamren Town Municipal Board alam the aputhak pherang kya mai kang nipon bangso pherang kya mai kang nipon along alang li tum pen kaning je pon ki Hamren Town Municipal Board non puanta kilik mate election pado hai hedet si apora ni padam bombusi pherang kya mai along ningje pon athe municipal board election apor chok et aphita kapado pon pedet ki BJP asong atum abidi pusi jongpon lapen BJP asong atum APHLC asong along nang rem dun det na pu kap here tong bangso election pado hai hedet ma pusi lamthi paklangpon tangte pherang kya mai long kaning je pon alam thele angton pen arjuponik sinang Hamren pen Birson ronghang Karbianglong news Karbianglong ra phanta isi ning theklong mate klarda kalam theke pachini ninghang pinija semet nang tum pherangki atum ladak APHLC party office long nang tum nang hum report nang tum ha kero paper piglo pen pini bangso mai long nang che tongdun de 20 nong STLC habidisar CS kathar ke hai pen chenglok pini ladak socheng constituency long assistant secretary anpart ladak Hamren town along ta general secretary pen chenglok ladak award 10 pen warnong 1 to warnong 7 an president secretary pen nang che tongdun pen chenglok pen ladak Hamren town along office biare lang deng claim rapet asongya pokedoan pen pini ladak penangan license an alam chingki chingwai ponlong lo lasi jasemet nang le tom phan nilihin pen Hamren town nili president hoya hin pen tom phan pachini kang tung Asia bangke Hamren town committee mate municipal board election 2019 aningkan pen bilo pen la soteng pen langdam polute ke dam tang 23 December che close gi binai setame alang le tum bi bedet alam the bangai nili tum hin pen isi hini alam Karbianglong ra phanta pachini nang kogi athe alang tum kachinia bangke jongsi town committee election municipal board election bi kok polutang te ladak itum MP election prang biko kolotang te ladak ituma party aphana kan hok thepikji pupensalan tum bibedet sita piniana bangke ningkan phopar etta cyclone truck extender fita non bangke cyclone truck si dam bomlo sita pini town committee election aparman municipal board election aparman lamthe sita Karbianglong Trumas Council penke radaphan alang le tuma de pen pachon chepin la sojoini pensi pini alang le tum han pulo si Kiremji che theklora potong election bi ai det ma mateladak Hamren town along ason nila kapre ka town lam ningji ji sta dak Hamren town along ke theklong lo pini town committee ai along a department along kam ke claim achukomar atumta sakuriya latumta ladak dormaha ke pp pencheng lo la bujar arjo la puhan ke jorlen hala o ka bujar len ason ke sapha phe pin ke damamasi une pension tha khula bujar banalong Hitia bojar along pan sihajong net straight corner meeting ke do hada kasa or
awe sida ka bangke alang tum bangke non alom Karbi Anglong a CM hamren arong sopi nang ka homri ji pupen so cheng la pen hamren arlo nang ka homri pupen si la collection aputhak ladak municipal board pen ladak hem dukan kibi la so lahaya dukan a fee lahaya dukan a room bhara room pensi lahai pensi alang tum bangke dak pinan dak kam ke klem chokomar tum han sayang ding pa cheklem phan la son si thek dun long lo nil tum hin pen ke asila son pulute tum ning duk pik hamren along ke do arat anabang ke ning duk pik hangyang athe ladak hamren town along dak ningkan troxinar kep aprang ke ilitum dak council office do la so council office along ta council foundation de ta ho ba kaprek ladak katalon do hala so katalon along ta aprang ningkan phofrang ke ladak usumar tumpen drawing competition ba quiz competition ba ajo ke cultural night lason ki bibi theglong seta bini BJP a government ki wang pen ladak lahai ki bi ka phelam lo nilimet hang dukan so kulat so jerso do ladak sound system kupine kirong pon seta me ladak abila bangke nili 60,000 anan kabunai pidundo seta niliphan suri photrak apoisan da nange pia payment nang pa jeje lason se theglong lo zila so tenglang dam pulote hamren along bangke kacing thur ke aphi big alam lo ladak bangke aphi ong chilut chok lo non bangke hamren town lo abangke nitum EPSLC ahin pen ke langdam bangke lasinon prap jimpen ladak hamren town lo kodak dak si tuar kahai noma lapen ke lat kodak dak si kijuna langawar sai ka wema koloswa area si hamren town lo line rehinga meke lelema lahai khaddo kawe alang tum Karbi Anglong Autonomous Council pen prap jin pen lahai ke lang cari phanse nilu pen ke chuningri lapen ke damtang EPSLC a party hin pen hamren town along polling session bangke polling cricket home do ladak cricket home krini la sondo sita la anang bongpen la ward shok siang bongpen polling son cricket home do la cricket home ang bongpen ilitum APSLC party pen ke number 1 nili nangthan po ambinong polling session APSLC sikahai malong polling session APSLC sikahai rongchingdon polling session APSLC sikahai rongkarbi polling session APSLC sikahai lapen harlong juwe APSLC sikahai lapen hamren habe polling session APSLC sikahai lapen ujen dongka terangkang terapies hadak APSLC sikahai laso teng pen langdam polote pini town committee a election ki bi hai hit det abangke dak ki ong dung a town committee ki ong dung municipal board along ke ladak APSLC pensi non kewangji man tule bisita ba kewangji langan nile bisita ladak APSLC party pensi high vekji po bangke pinila so press conference hin pensi wai dak pen Karbi Anglong rohan pachinil la penile election aprang aning jilo nang tumang no press media no senilo hamren town lo ke APSLC pensi ki ong dung adem hai pusipulo asio hasu hut nilining ki binai a polling session lo dak harlong juwe a PS a polling session hello sta dak bang nilining ki bialam thi bangke la dak amunit pen kache dillong avedet la dak muni kache dillong ave bangke dak MLA do dak pen Socheng MEC adung pinak lapendak board chairman do VDC chairman do dak kapre political leader tum do pik pose dak mangga hai ni pusi nila hasu ta pang dak lo sta nona mangga hai det la dak ta halong welong ta asi ningke the bangke hamren town narlo voters ke do ana phanta nil tuma party hin pen hamren town APSLC hamren town committee area hin pen kachoro bangke hamren town narlo ke do arat voters ke doan la voters long ke doan songja po ma abang phutum an phanta niltum party hin pen ke ninga klong ben se chodeng lo la pen pajir lo la pen aku ke wang jilang ani same la non nang le tum APSLC party phan vote nang ke thapa voters ke doan sung krehini bidi krehini pen noi jap pen noi Karbi Anglong ara phan Karbi Anglong Autonomous Council along next 2027 MCA election APSLC party phanang pe haidun vek po se kado phanda chuning rilo lapen 2025 MLA election ra Karbi Anglong dimahaso 2026 aningkan same APSLC pen MLA candidate place thai so MLA long same
nanga chirap nanga chitu dunia phansi Karbi Anglong rat APSLC phan ka support voters ke don phanta nilitum hamren town APSLC committee ahin penke alanga tum phanta tuning rilo lapen non bortoman iltum BJP atum bangke India government longta lang tum election aprang prosar lo seat pharu phli ke ilitum India government along BJP atum wangwek ye buzala tum prosar lo election ase stame seat pharu phli ke apshelam lo seat pharu hinra seat phli ke pe lo kelong pen min point Uttar Pradesh along son selang tum rem det lo la so joine pini Karbi Anglong along samela so hawana ki lut jok pen adak long sir kep abangke APSLC party pen se high det lo lamangke niltum prapchet nang ilang pono press meet ke do seta mele tum sai ka chutiki amunit sai de ladake hamrena part bangke ladak inglong ret ka tiki pen chenglok kove bagan ka cheklem tum pen chenglok dak hidi kome ka sonse tum pen chenglok aposi itum ha so press meet bangke ra phan churu tong une delo sa pini nang le tum phan media tum pen kaching kilong la penang tum phan ka churu long nil tum hin pen ning kang sam ka dom pa jirlo asin nil dung do intuma so cheng along assistant secretary la pen ke dak hamren town da general secretary hin pen le puthot lam thei pani pon phitlo na Sardeng ing tiarong arlo kachelenga tawar ing han langbung saide Nilip MSC constituency kapalu koilang matia havar Sardeng ing tiarong arlo kachelenga tawar ing han langbung saide ajok gari motor kacheleng kisung chotkali ikeng pen kedamanta akisung chitong nanglo pin purpon mela sorong ki non pen le kidu kalilo non pen lak hadam polote ningkan pharo se lo basi chithan porenti Lapu rong arlo along sarpi sarbura tumpen ke than ponateng pulote ladak rong ka chukim chenga hutke ing namaju saidela anarota teke bongkroi wohar worek atum kiku hangjo hai huila halaso hutke puta thanpo halaso hutpen munet atum rong rup ka chukim ong bomsi aphia phian ke nang prek bomlo sita non an ningkan ke sia phan chonghong data rong arlo memu chotatawar non puanta chileng dun longli ninging sam jin abelang puta thanpo sonsi ningkrenga porahut ke krengphun krengklonga porahut ajo analo ka chelenga tum la an kisung o awi bonta non malom barla mati wechenga porahut arni wang arwi ke janga porahut rongarlo atwar ing halang bunga josi kaita cheleng ponang bomlang la so atwar comment tu si rong supi malom atwar ason ka cheleng dun long poma pusi non puanta rongara tum pen ke isia phan towar chulang bom lo puta chithanpo News Text Report, Karbi Hills Live.